Good evening, ma'am. Kurumzari ngasi Norris dialogue ta miyam gidamakta kogi May gi date 1 2026 ta Union Home Minister gi bakhada Union Ministry of Home Affairs ka Manipur government ga amadi huji su group ona leiriba keno amadi UPF ka punna wari sanaba hokibagi khongthang amakak lakhiba dugi matangda khanana gidamakta ngasi First talk with Kuki-Zo Insurgents held haibani ngasi thamjarbi topic se koi huji Manipur ki 2023 gi May 3 dagi Manipur da huji sagliba mai asi muthatpa ngamdaba film amda leiri masi loisina nabagi tongan khongthang singla kholapi manungsana oigadori bra haibaduni ngasi khanana nabgidamuta ikoi studio da election lebire miyam todong sakhangnaraba panelist sing miyam sakta bugi ta jadu lojage ai khekna kadaning sinberiba oja SHANTA NAHAKPAM General Secretary USM amde spokesperson COCOMI oja ustoram noksari aduga nispulisin beriba oja case DEVABRATA senior Congress leader and PSC member oja ustoram noksari oja sigi thamjari topic se koi huji megi tang amada pangtokhiba mefamdugi matangda kari khanakhiba amadi muk tawreiba khongthang sing asi kamai yengba yai habdugi matangdani anbe oja thambi kamai yengbe sigi thamjari topic siga government local khongthang sing hoi kano enkarna thambiri ba wapam do adum khana bata ne habtai khoi ge conflicting situation da di phibam da di democratic countries sing da di wari sana bana tana upai lete wari sana ta ne adugi instrument to bo mechanism do bo suspension of operation na to asi kari habtai phongdok ta da 2005 ta ge UPA ge matam da tamna hawtuna 2008 ta di formal signature ka da officially lauthok tana makha ta na dum chathar pune aduga hadake marakta Manipur conflict ke maramda mayam na su si kain instrument si kain hair ga de su ge agreement da sign tawnari ba leba khoi ge signatory home central na state government na aduga su ge body sing dune khulai paiba adu sing do thado ga harga moi ge arm court ta thamaga wari sana ba yana ba adugi am chawba masigi mechanism sigi instrument sigi objective si kaino harga khulai paiga state ki mayok ta magi demand mayam ma tawri bu khulai thado ga wari sabana sana ba yana ba moi jo par jo padru bharat ki manung da leba citizen ngak tani na adugi consideration da democratically settle down ba khona ba instrument amane aduda instrument du ki manung da khulai thadok pa yauri khulai control to bo yauri aduga praja da disturb to dona ba yauri ni hak lu duge sen thum lak pa khot pa pun ma je thadok ni phai gi maru bi UP ge matam da yauram ba de Manipur ge territorial integrity kai da ba su da le ri ba khulai pai ba UPA amosung keno gi maraktal ge maru oina organization ni sing makha da koi congress matam da group tara mari manga admaini yaubuni aduna makhal khulai pai nga tani ma group ani du marak da ma affiliate to body habtai aduna moju khulai thado ga mainstream da lagna ba aduga Manipur ge territorial integrity kai dana moju work to gani habse aham ba koi gi preamble dum yaubune adugi bakhada boina hossu sahi almost kunmuki matung da haitai 5 tagi sathar ko parga di kun 8 tagi urge sai try ban sathar ba suspension operation se marak ta thani mu gap le roga amu khanna haure hana moju ngai ba phongdok poina yawe har sigi khoida lakhot pa yari ba si United People's Front UPF amasung Kuki National Organization ani na jointly na chi thokpa kana tarikh amada thokpa May 1st ta thokpa makoi ge press communique amana hairi ba si ai kuncha gi pre-lunch period ge wai kano ge Bharat Sarkar ge Ministry of Home Affairs ki na khanba interlocutor AK Ajit Lal gi ga side mo wale side andra mo hi ke hair organization ani si makhada umbrella organization makhada leiba mayam do arm rebel group du gi leader mayam de yon wari sarare and hai pre-lunch ta mo ne khana ba si khoi ge suspension of operation da yanagi ba hanagi mamang do yanagi ba game sing hai makhal game mayam le unauthorized dum yawe adugumba mayam do relocate to no ba khane hai adada moju relocate to boge khana boge kaino do moju yaning boina other to boina darkar oi boina dum moju hai ani subada moige hoji yam kanna sangjali ba ukhul da tangul singa conflict leiba litan gi mathak sing da leiba
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯐ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯜꯂꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯂꯟꯁ ꯄꯦꯔꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯄꯣꯁ ꯂꯟꯁ ꯄꯦꯔꯦꯠꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯆꯌꯦꯠꯅꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯑꯗ ꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯟꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ 53% ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅ 40% ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯤꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ 43% ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯅ 20 ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ 20% ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯤꯠ 10 ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ 96% ꯂꯩ 4% ꯑꯃꯕꯨꯗꯤ ꯏꯙꯔ ꯎꯙꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371(c)ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯅꯦꯁꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯇ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371(c)ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯂꯩꯍꯜꯂꯦꯔꯒ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁט ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅ ꯁꯦꯒ꯭रिꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯖꯁꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯆꯤꯡꯒ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯔꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯠ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯤꯁꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯁꯣꯔꯇꯦꯖ ꯂꯩ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯔꯣꯗ ꯅꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯠꯂꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯇꯔ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯒ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯇꯔ ꯃꯤꯁꯟꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 80% ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯔꯣꯗ ꯑꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯀꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯔꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ 23rd ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ 3 ꯃꯦꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 250 ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ IDPꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ IDP ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯗꯤꯀ꯭ꯋꯦꯠ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨꯗꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ CSO ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯃꯗꯤ IDP 58,000 + ꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯕꯗꯣ ꯃꯦꯕꯤ 11,000 ꯍꯥꯎꯁꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ IDPꯒꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯠ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯒꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯈꯦꯠꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯤꯅ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ A.K. ꯂꯥꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ UT ꯋꯤꯠ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯗꯤ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯃꯦꯕꯤ PMOꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯀꯣ ꯈꯪꯍꯟꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯗ ꯒꯃꯦꯟ reiterated its immediate priority to stabilize ground conditions ground conditions stabilize ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨ ꯏꯪ ꯇꯞꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯝꯞ
rationalization ngasai gi habi nga su gi camp sing hongdong jen to bun sing ba aduga total absence of violence mi maintain do gani hai ba moi da khangalak ba adu su moi gi communications na dum hai aduga dialogue ti dum continue to gani adu within the framework of Indian constitution gi framework manung da dialogue ti dum to gani hena dum hai adu kanoda ekhoi gi moina haibasi kanoni hojiki talk si resume to reise masi afaba mai kai da lae na adum lowe adoga lawraga su makoina makoi gi goal do mu redefine the way karain to ge da koi changsili ba rebuilding of trust hanagi su ji trust ke product amne hariba thajana bogi product amani na makoi gi damakta di akoi gi long march to freedom has commands freedom gi mai kai da changsila e haina sang ba lambi magi ahoba ma hore na moi just starting point da lowe ba aduga vision duna khara sangna thamba hai tare adu sigumba second moi gi concluding parts sumai da dum chale ai dum ai tham jage aduga su gi dimension ma hongai se koi congress party na discussion kaya da press conference kaya da so high gar bane congress party na design to ba instrument ne ba su wari se adum continue to we ba khoi ne ki je ba si handaki amuk sigi dialogue se loiraga anoba framework mage kaino do akoi ge suspension operation agreement ki format to madam do semang ge ba so gi signatory oriba Kuki-Zo community gi akoi ge rebel group ki representative signatory sing ha ne yawa territorial integrity Manipur gi ngak sen ba moi dum promote to gani yaw gani haiba wahi se retain tawraga adum thamaga sign tawbo ngamaga di adu chowe achievement amani adi actually the sigi condition mayam se governance mapung phana phajana as per constitution chathara magadi akoi lebak si irang di horomoi dong ne ba somewhere something went wrong ka adu koi kaino si kari hai section lawdo ba amana thokpu dong na thoki ba che masi control dong na bo na bada sigi agreement si hanagi agreement ke format su gi from format to kai dana ba government na senaba je change ba masigi responsibility se hujikti hujik siri kemchan gi government na sida tai haibatai aduna kaino gi bharat sarkar manipur sarkar dagi yauri basi additional kaino se koi ADGP ama yaure aduga secretary home yaure ba aduna government gi state government su representative yauni na state government is a part of the next key signatory da dum yaudori ne ba maram de tripartite oidoi ne ba adana government in states in yenga da si the same spirit and the letter intention of the su framework to maintain the one change adu to bu gi dai ta di solely state government da lai hai tai yes yam mo je an rom sigi hoja santa da taksagi hoja hoja su phusana thambi grai khoi hoja thanga sigi Kuki-Zo Insurgent group singa ikogi mahaga pangthoki ba ngasigi May 30 aduga April 30 aduga May 1st ta pangthoki ba fam sing da khanagi wafam sing kamai yengbe ju lei ba film sing hojiki je tamuna su ayamba tamunde wortana ayamba lo detail in explain to jari ko to bire do manung da kitang changa kana moine seasonary ba wai wata je ko swai da kitang phajada ba ai dai ko phajada ba khara yawi ko mamdi ka no ganda moina swai da am clearly palli je tangkul militant nai na ma pan ma male ko jaga ma da ko ado mayam na di litan area ki ko ado da sai gi militant na no mai ka pe na saura le ri da amadi militant ne na masana khanga ga suspension operation tawraga Delhi da wari saraga na mingon da mo militant ai ba je kitang ada yo kitang ka ne ko mo yi conflict to militant to militant ne ga uding bra ka no ma hai tare ko am conflict ne da uding ba report ma mo de am clear oi na le ba male ko gi mo ina sa gi hai ri ba ma am do ai matat thadala ga hai tare matat thadala ga su mai jara ke ko mo gi khoi fast ta sa gi mo ina Manipur tribal hills in Manipur ki part ama oiram de have se si pura aran mane moina phajana history je phajana pawam change ko asa ye 1824 1825 ta Gambhir Singh Maharaj na Manipur levy semaga Manipur se British ki mating loga re control to pa timing se soida ko asa ye si matung da ita ko 1919 gi soida ne
nasagi revised rule for the future administration of Manipur, including the hill tribe and ama layeba ko ningthauga British ka manaraga semgiba ko revised rule for the future administration of Manipur, including the hill tribe haiba ko sigi matam jidagi neba akhoi gi kano se ningthau se kitang matai da thamaga akhoi gi political agenda power hena phangre se ko sigi hanati ningthauna magi court in Manipur ningthau gi court se ke amthina phajana charai ram ge gana Supreme Court ki thakta wangba ningthauna appoint tawba adumba magi phamnai singna leibak miyam gi issue miyam se chingi oigera tamgi oigera hanadi solve tawrame even nupi gi bauda tongana court leirame ba ngasa gi keno se Manipur ningthau se nongdal lain bagang udagi matang thidra ko loi leirame ba soida phammuna udagi chena gi ba matam mai tare ko adai matam de halak patagi ne ba Manipur gi original structure se kitang kairap krab lai se aduna phanayam na tribal sing na hai tar gasu British ki political agency na iramba like ta ko adum yam clearly yauri bani se 1919 gi revised rule for the future administration of Manipur including hill tribes se sigi matung ina political agency da power hena pira kanda tam gi oiba valley gi oiba issue dana ningthona ayamba yengalaga ko ayamba yengalaga chingi issue lakpa kanda di ningthau yawanda bida marakta political agent duna solve tawba horkiba timing ama sima leiba ko adagi sigi matungda amuk yenganda 1947 Manipur Constitution Act se masida tribal jingsina moise Manipur gi manungda leiram de ai tari moi 1947 da kamaina pota da yauri no ko ziki suge remain tonari ba moi gi kayani spokesperson silent hokip aibra nuga atopa hokip mayam do loin mari na si yae open debate am tongna je kaisu kai de ko how did they join the Manipur election mo yaw de haidora ba 53 elected member ni Manipur Constitution Act 1947 je ko 30 na valley de ka bani 18 na hill district ka bani si manungda Chochanpur whole de gimi ka ba yawri ne vote ka ba yawri ko maming di pala ro yoji ma kiti no ayro adagi ukhul de ka ba yawri 5 na Maharaj Buddhism nominate to ne ko si Indiana ningtam de gai mamangi wari ne koi ne Bharat ta tin de gai ne 1947 se ko akoi gi merger agreement to gi di 1949 da ne 1949 October da ne merger agreement 47 gi matung da akoi gi existing constitution le me adugi manung du da lengak upamatam da adugi lengak pa constitution je si constitution ji da akoi gi hill dagi mi tribe ban vote ka hai maming do puthoro ai jo puthoro ke hoji magdi porak pre ching de kana kai de no kari tribe no puthoro ke ko ke kai de puthoro ke moina sida India government da lana message bi wasi wari ne ko ai nai ja then adu le ko si matam da ne phurip ki oiba politics ka nam ta tau de Maharaj Buddhism gi makada chap chaba parallel oiba structure mane bele mi je Manipur ha ga as a whole Manipur ni yeng mane sini bele mi je ko side ethnocentric ideology da tholakiba political party am da yaudi mi kuding mak to mai magi independent lepaga lepaga ning thogi makada constitution Manipur Constitution Act to adugi constitution ki copy lai agonda ko adugi copy du da yam clearly any tribe ki quota caste ki quota general adu da kai yaudi it was equal and everybody was represented equally so I bole si bole then 1971 da state road pang matung da ko 1949 numbers to re adui matung da 71 da 7 amendment ko ek ki matung ina 371 c jab salak bane ko 371 c lak tring ai de mano je hairi ba 371 c ji matung ina hilira committee je masi jina akhoi je almost separately administered tawrabani hairi ba 371 c je akhoi na merger tawba 49 da merger tawra matung da 50 60 70 chahi kun le ka lak ne 371 c je it was a part of the Indian constitution that lobbied in the name of quota and hill tribes that they only have the empowerment to recommend katane ba ko ana to ba mi je chingi oiba issue da
only recommend to bangam my authority kem leite ko ADC sina mana function to we aba jaga hill area committee na function to we aba jaga tongan ne hojik hill area committee se akhoi Manipur sida land and resource department ga hill area committee ga open conflict la bane sigi pot se kamaina lokthok bangam dri no na haira kanda akhoi gi Manipur assembly sina mafam matam matugina function tawraga miyam da sensitize to the bayne miyam da sensitize to termina khulai paiba militant singna hairiba article x sing je moigi favor da sina kalaktuna tawrei ne kai gumba assembly je function tawraga tribal gi minister MLA miyam siga akhoi gi lai ba sing siga argument tawna ta di hill area committee je originally it is just a committee it's just a committee that can recommend education da class 7 bao class 6 bao adagi lower education hai tare ko adu bao high school yaw da bi adu da category gal lai man taw ya ba ko lambi se mai matang da pan gi matang na man allocate taw bangam ba na to recommend taw bangam ba hai bane ko sile re ko oi sile re adu dei de mu na sai gi soi de gi di moi gi local centric self government ama self kano ma hai tare support ama phang na ba na si pot मैम से सेम गिवने अदुना आइना होजे हाइनी से मोइना स्टेबलाइज ग्राउंड कंडीशन अदगी केम को रेशनलाइजेशन गाइ से सी मैम सी लाइंगाइदा अनइक्वल डेवलपमेंट डिसएप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ फंड गाइ से कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना अखोइदा फंड एलोकेट तो होलिजे लैंड एरिया साइज द नते को लैंड एरिया दा एलोकेट तो बनते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना फंड एलोकेट तो होलिजे population da allocate to banga tane funds sung na tangi forest ki kari kara gi na tana ko risk conservation gi kari gi environment gi na ta bada development fund me amjidi lam du gi population amadi ma gi connectivity ka ga do yeng allocate to bune sida moina uji ai je akhoi da 53% of population with maitei adu da ai je uji delimitation to da ga su moina 20 sida ai je akhoi adjustment to da su uji su laiba population je fake population je 2001 natraga 2010 da hojik census ta delimitation tawru ko sit mari deina manga de na adjust tong nga yaude moi manglando moi na hariba sai gi misappropriate oi hai se if moi na ga hojik claim tawriba akoi na 20% ka tang pangi moi na 20 seat pangi moi na 40 seat pangi ai ja sisu hojik ki number da delimitation tawru ko moi 24 25 te na hengani ngai lete all tribal pujalaga sini akoina lauri mem do timing sida population do original potok to de aina ai je fake population tawraga di haibani ko mari manga de hengani ngai te adu bo hengala bawda moina claim do ri pot sidi adu bawda su tri moina pami sidi 50 to 50 allocation ne ba 50 to 50 allocation je kamaina no ai kana we either singi DGP ma tohan dam je singi chief secretary ma tohan dam je na kangam attorney hauram ba je sina uli je kai no kana 50 yena je haim neba population da land size ta na to development da yena je haim na teba haribo poto kuki militant singi su group na am makha putharak neba ko makha putharak neba aduna moi gi agenda je kaim na teba mare je tawba ya ba jaga da tawba aduga khoi gi separate administration gi demand je sida stick tawba sini moi agenda je aduna atopa moi gi sida ida india government na moi ga phanam wari sarasu second round sarasu third round sarasu moi gi demand I will take it up to the higher authority ai tar ga zu moi gi demand technically constitution wise in makanda within the Indian constitution to jai matam da feasible way da demand amane na ai thamjage ko adu ai no hai ba delimitation je ujik lai ba fake number ne khoi lai je 2001 ju 10 ju fake ni ko si ani si mak ta ame ta to kanda ai no hai do 20 seat lai ma dagi adjustment to gi ba moina vote ka gen ka ra ba da akoi swai dagi Imphal Valley dagi sunu dai ka chaki hero ka chaki waribo semai dai ma cheram chakro waribo ko swai dai ka chakro Valley dai ka thadat kre ha bo ko moina ka gen ka ra ba da all tribal na ka ra ko matam da 25 dai na ka nga moi hojik sunga moi aduna moi gi agenda je yam thina fake oi be agenda ne adu khang mai ne moina separate administration na sum stick to ri ai sumai nam je an ma je yam no je an brown je paje bofum memo thambiri an brown ji oja thanks yubire ke boja SAPAM SANTI KUMAR Colonel Retire duga President Ima Trust oja storan mosri an bagi ngasi thamjari ba first talk with Kuki-Zo Insurgent health haiba topic sig mari lenu nai khoi gi
ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯤꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯀꯧꯔꯤꯁꯦ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯦ 32 kuki village ꯀꯣꯏꯁꯜꯂ ꯂꯩꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯛꯇꯣꯏꯕ ꯏꯟ LNG range LNG range 다 leibak ꯈꯨꯟꯁꯦ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯔꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯨꯂꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯨꯂꯥꯝꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯄꯤ ꯃꯊꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯍꯤ 4 ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯋꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ 1993 ꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯣ only Naga Tangkul village surrounded by Kukis haibneba adu moise amta chana yar pote adu ai chang kansida ai sahi mari do da lei Naga myam adu matamgi Tangkul myam Kuki myam tabirum su ya huji ko I am telling the fact they can pass a remark ko adu mafam du da aina very strict order passed away ai noi bi phaga da phaga lakna te adu bu noi khanda di khana loi adu kaigumba amana amada tongna taraba I will not leave it I want the hatiyar kyam lay have a weapon kyam lay I want maru kyam lay boy hayaba I will not leave anybody hay moi masen khuba amuk thana de ko adugana akhoigi kariba golden jubilee independence day ko india gi adu do akhoi janagana saga akhoi mayam do celebrate taweba aduga ai company se adudagi ne assam rifle headquarter dagi lae adu sima honje pura shanti ore nang tholo haidana company do pura ka chingale thameba ठीक है अदुना ना इन मरमक्ता हाइजरी दो को असम राइफल इज अ वेरी गुड फोर्स बट इट डिपेंड्स ऑन द कमांडर हाइ दो को आई मीन द फागी दे दुदा आई सरो चक्र फंगे ना कन खनगी दे को आई गी मी सिंगी आई गी इचनाउ सिंगी सोबे यादे नो लोति नगदमनी अखो लोति नगदमनी हाइ द विद दैट थीम आई स्टार्टेड वर्किंग को अदुना मोइस द लोइ नसिना लेरमी अदुदा हौजिकी आइना हाइबा गोल्डन जुबली इंडिपेंडेंस डे से अदु मतम ददी इम्फाल दगदी नोंगमी पाइ ददी यापोते आमत सेलिब्रेट तो मतम नते आइना 1990 कन से 1997 की वारी इनको हाइसे कराम तो याम जानते अदुबो उधर अखोइ म्याम पुल्लगा दे तवे चाक चामिन द खोपिन द वॉलीबॉल सानन तवेबो को सो दिस वाज इन द हिस्ट्री नाउ हौजिति गायन तो अदुदा डेंजरस ओएबा बिकॉज़ अदु मफम दुदा ने नुटी कापेन तोरिसे अदु कापे तोरता दि ngसागी सेंट्रल गवर्नमेंट न मोइदु कौताबा अनु कौरिने आदेदा सो तोले सोन जपते कौरिने बा अदुदि दैट आई कैन विजुअलाइज को अदुना कौरिने अदुगा मोइदु सिदंदा ख पिरंगनी सोयदना सुसोय सोयदन पिरंगनी को अदु ngसागी अमु इनाउ शांतना हागिबदो आई अदु हाइजर के बको अदुगी मरम से आई याम फदना खंजगी 1947 कनोगी अखोगी इलेक्शन तो गिबो मतंग से को पियर्सन हदन लेरमे पियर्सन जे नागा दीवान न मते मोर मे अदुगा मासे चखरा यूएस तो यूके चखरेबा चखरगा दा आई रेजिमेंट की कैप्टन प्रियोवटा को अखोगी महाराज बुद्धचंद की मनाउ नुपा से सिसना दीवान ओएबा इलेक्शन तो मतम दना सुसा न नुपा am लई दो अखोइना खंजबदो को हा आर सुसा हाई से मसे माउदगी ने अनकॉन्टेस्ट मा इलेक्शन तो गिबा अदु मादी कदाइ देनो ओरिजिनल काय देनो सोमतल देनी लेबना कदा दासना खते लैसदा आइना हु याबा खुन सना खते लो अदु देनी हा अदुना अदुदा लई माइ मचा नो पाजो हु लई अंकल पक्सा याम नुसीना आइना तिना जै को अदुना अदुदा लई अदु अनकॉन्टेस्ट नि को सी द पर्सनालिटी ऑफ दिस मिस्टर सुसा कैम पर्सनालिटी लगी वो मालिकनी हाइ मतम दना नोबडी केम अप दैट वाज हिज पर्सनालिटी अब कैप्टन मतिक मगुल लेगे दो अदुदुनी फर्स्ट एमपी फ्रॉम मणिपुर आल्सो हौजिकी मणिपुर की दरबार की दमकता इलेक्शन तौबो मतम द मान अनकॉन्टेस्ट अदुगा मेजर बुक कथिंग को मेजर बुक कथिंग उखुल तगिनी फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द नागा कम्युनिटी को फर्स्ट ग्रेजुएट महाराज बुद्धचंद्रन 35 रुपीस स्कॉलरशिप पीरगा मासे कॉटन कॉलेज तमे मागी माने इबा मतम दना सुमानी इरमे 35 रुपीस अदु मतम त काम थी यामगे बु माने लेविशली लेबा मतम दना अदु मासे हराउनिंगाय द नुवारिंगाय द को मा पैखा म फेल है सहीदा अदु एस मसी महाराज ना थाबनी आई यारो सिदी हैना माना लाइकन तमगा चही मा सोम तंगीब को दिस इज इन द हिस्ट्री ठीक है अदुगी इलेक्शन टू द मिस्टर टीसी टियनकम हाइब नुपा से सिजना ही वाज द स्पीकर तंखुल निको अकनो निको कुकी निको माइ मचा नुपा से इंग्लैंड ले होजी को
mai macha no pise akoi ni class ho bu matam da mana ingon da communicate tor ke ingon da mail thar ki ko yam nu siba mail thar ki hauji ki ya kanu sina aina kai hai sige ma chi anti ko sira iche ko sira khang de ko aduna mana iche ko roge yam nu siba mail thar ki ai manipur da smai thok ni ji khang di ko te hai ko tien kham hai bu pa sigi speaker first speaker of manipur magi macha no pini ma macha no pise si british da long onge ado mai magi ma si su british ki na kai hai ta mo gi government da yam chau ba post ma elect to ki ai am ningsang te ko ado first from notice ni ko first from notice from first from kano ni notice de ni ma elect to ki do ji nu pi do ko very kai hai ta adu matung da masai gi kariba t kip gen hai do pearson hai bu pa do yam nak na le pa mini अखोई की मणिपुर की बुद्धचंद्र ना स्कॉलरशिप पीरगा सिगी करीबा अखोई की करी नोई की स्कूल से जॉनसन स्कूल दा क्लास 10 तमक पनी 10 भो मा से सिलेक्ट चला क्लास 10 थाई डिस्टिंक्शन सब्जेक्ट अनि दा पास तोई मा को डिस्टिंक्शन हाइ बिदा दो तम दा डिस्टिंक्शन क्लास 10 पावा का पास तो कोसी याम लु खजानी अदबो ही पास विद 2 डिस्टिंक्शन ठीक है फर्स्ट आईएएस ऑफिसर इंडिया वर मतुंग दा ही वाज द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर फ्रॉम मणिपुर को अदुनी These are industry moi ki mapum marang khang do mayang sing sina sei da akoi ki ching gi da to ye bakwas ka te wathi do re because they moi na what is say kok to no honari ba British na akoi ki India se thado ki matam da moi na harau ra chakhi banate nungai ra chakhi banate moi da graduate jam lai ra chakhi ni adon sim ham se da na moi ki control to no ba hai na moi ka no thiram me ba adu moi sumara nate British na chimam mani Christian noi ola me adu this is the fact को से फैक्ट वही नहीं अजुदा अखोई ना हाई नहीं आई बोती अखोई की मैं आमने दी है नहीं को 1951 दल ले होगा कुकी में आमने दो 1951 है 1961 अखोई की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी है 61 नो प्रॉब्लम 61 इज ओके लो इन्हें इसी ना होता नहीं अभी मतुंग दला पसंद दो लो इन्हें मग foreigners ni they are all refugees hai boni khandok se hai boni badu do ko aduga masida akoi ne sigi irang ki tawpam matam sida ai wam haijage boko sugi kambu se na 2008 ta 6000 rupees mogi me every card da pigadam ne ba it was around 2000 mo wai boko su card sing se ko aduga 6000 rupees pigadam ne ba ado 6000 sigi same rate ta pirakpa matam da ngasi bo da pirakpa matam nga nga da su pigin thoi dana pigin matam da di 1 billion 59 crore 20 lakhs ta ba adubu with inflation how you matam dadi increment ne 6000 to cost ora maro ba ko aduna sigi pot se moina kai hai tara akoi myam gyan ta ba da kale fruit myam akoi gi naga su gyan ta ba da kale kuki su da kale bai 1961 gi mamang da lakpa kuki myam do adu gyan ta ba da kale because adu gyan ta dra di 1961 gi mamang da lai ba kuki sing du gyan ta dra di den phugai na doini ado phugai na matam sida ai wam haijage ko the crux is akoi gi insurgency hai basidi raise to gi basa kai de raise to gi ideology and philosophy ko ideology and philosophy higai wa to ba mai te da ko ni higai wa haidana ko higai wa sidi mi ma thangno tam da higai wa di hajin basa hajin yam thuna chat pa le ba aduna higai wa yam tawgi ba du matam da ko aduna higai wa si tawra higai wa taw si kana na tawino the person who was next to chief commissioner na kana Heman Singkap adu dan chief commissioner mawo da nakhi nu pa se kasu kai de mayam long khang jano ti ki pe ni am nai se ko to everything was planned by him higai was done by him ठीक है aduna akhoi maidai sing na India da merge to matam da thamoi banda thabal chongi kano da akhoi gi kariba singjamai gi how ground da thabal chongi chak chane myam thabal chongi ni that too in which month October da adubu in due course of time 15 years change philosophy and ideology sagal pon da India government akhoi da phajan yeng bidre ha bisi gi ko adu kamai to da to gi no adu higa wa da to gi bon atane ko adu si tore to ka si da na anthropology yeng Indian government in the present time the anthropology yeng aduna anthropology yeng po da India gi policy da yam near future si da India policies da kamaina chapti mi sing against the wind chapra with the wind chapra si yeng ine ba with the wind chapra du ne ba moi ga tantinari se aduna akoi furup sing sina khangbo ta ka le whether we should go with the wind or with the kya hai tara against the wind si ne ba against the wind warga di difficult hoini with the wind warga di light hoine ba aduda Indian government na side sida le ba furup sing je karam no di loin khange they are very clear about this ठीक है क्या करना है क्या नहीं करना है they know everything
aduna adu khangpa matungna moina bung che song chana le ba sigi mafam sida aina nga hamu haja ge do ni Chinese gi Burma da adum involve to le ni ba Chinese sing che Burma da involve to le ni to da ta di Chinese lo re China lo re aduga China na se da Burma da involve to ta di America adu yaw ni adum yaw re adu America si do yaw da ta ga di America mu lo re power da ya ro ba ko aduna ani si yaw ni adu yaw matam se de kan ba phur mu tere e chana ba phur tere no mo ne chana ba phur tere थिरको मतम द कना कना तारे दु पोपो तारे अद तागी मतम सिदा अखोई सोमना खंदगी मो अखोई नगाना कमाई तौरी अखोई कुकी ने कमाई तौरी अखोई मेटी ने कमाई तौरी सिनेबा अद द फर्स्ट लास्ट थिंग आइना हाइजको दोसिदी 1961 ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बीरेन हाइजबो दो आइ याजरे बको 1961 गी ममंग द लांबा कुकी सिंग मयाम कुकी जो मया इचिन रांग मंगतनी अदुई मतुंग द लापदो मैते ओइसनु दगी नागा ओइसनु को दे आर ऑल फॉरेनर्स they should be identified NRC and the census should be done together and I have seen that the animal chair amukta the solution bi jaya bache kanu tawre akhoi gi Manipur gi population se it is just 30 lakhs of the UP gi na population Lucknow as a UP one district ni DCM na pu pa ni sigi na 69 lakhs lai kam khai bu phate Assam the district amada average the mod lai se 15 lakhs ni ko district amada DCM na yeng se 15 lakhs ne ba akhoi DCM na yeng je fijol the 47000 tab ke kariba sigi se Tenopal the 75,000 kanoda kari ne Churchandpur da 1,20,000 khupka pika pada lobi ya ngaptani but then will has to be there the government has to have the will the government has the only government kadana te opposition ju yaw ni se the discuss tong mi dong solution se apni irang solution se ga tadi masil solution na bidokta central government da kanu se PBU project phajana tobiu ko project phajana to requirements for PBU kai changani khokin changbiu duga simi solution biu habane ba and the central government the commitment to hre fencing to goni NRC to hre na moi to hre the fencing to no se kan hone ri moi da ai si update long jeba thank you moi se anbarom se ke duga ni subron habadare roibron habadare anbarom ani subron se ke wajah de dara sage huji Ladiba film sida Mamangi Zuzi Paliba BJP Lingak Sigi Ahan Chief Minister Habatare Biren Palingi Matamda Kugi Sugi Matanga Kugi extend over sit out the Navagi whatever for low kiba Duga Magaya the ground run Nak take ground run to guy Eduga Toliba crisis Makoi involvement to have the symbol Kam later Kanda Susi extend of the Navadum Tawi Tawdi Laututan Matam Sangna February 9 the Matam Loy Krabasudum 2024 Madu Makan Market the PR Manunda Musang Wakanda Sigi Su extension simulator Kevin Habitat High film Sidagogi Wari Shana the Sanana Aduga Ahoba Su extend to Bugi Wari Shanabagi Mitsigi Matunda Home Minister Naikogi National Highway Sing Handokuya Ragani Hana Lautuki Matunda MST Basam Maizaki with Tokiba Lake Habitat Aduna Huzit Makoi wari shanaru matunda yanara matunda Home Minister na lautoki wapam po nga pangamdabagi piba mayam nuna kebadari jangsi leiba khongjang sida Manipur gi leib issue sige marilena hoji jangsi leiba wari shanari bu khongthang si kamai yebe wari sanabde ngasai aham round so haijebado any democratic process ta wari sanade yar yes table to ge matham thang tholak kadamne moi hairena kinidam hoji videso moina moi communication de yaw si den dum india ga min priority haire status ko dan jan me abra moina do oithok ya roi mo haire ado sigi di table da chanaga da bani madu di sanari ba mi singi nga gi ngangari badugi matung ina really ground reality duga bargain to budu di moi mathaune ado state government ki yam critical words di mokho gi same government na suze abrogate to do ne assembly of the abrogation ki resolution bo low gibra uthok gibra ina khale ko ai low bane adana karigino adudi adaido nainaba yabo poneba karina khogi body polity pun masina opposition yauna su si patre hairdi su se merit chapangam dre have implement over to the spirit of the letter intent and the interpretation of the sugi yauriba manung dugi wahan thokne aduga su chalai bagi khanagi ba group ani hum na khanagi ba dune sarkar sing na khangi ba dune mayam si yengmuda hairi ba moru ni stakeholder khwaidi chaw khulai bai ba sing adu na implement to da moi lana tawre haibni ba adugi da makta tawdo ore gadi su se abrogate tawraga abrogate tawde kadoi moi criminal ware
ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯚꯣꯜꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯁꯤ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯝ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ADGP ꯊꯥꯗꯅ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯄꯤꯁꯟꯗꯅ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 3 ꯃꯦꯒꯤ 23ꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ Kuki-Zo ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯐꯨꯕ ꯑꯗꯨꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯘꯇꯅꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯅꯥꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯀꯤꯡ ꯄꯤꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯃꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯄꯤꯁꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯩꯌꯦꯕ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ develop tꯧꯔꯕ society democratic system da haibadi better maina afaba wakhal na prevail tawrani haidana maduda afaba wakhal majority se punjalagadi afaba wakhal la ena thajana dana miyobagi progressive mindset tu da changjal yaraga ekoi democracy si chalibne ba adana democratic system ji manungda aranba tawbusing du punish tawna bje state ki police force security force the sine ba crime ni du so makhalamagi mi gi life terminate to ba puba chaiba dandi piba punmak si so crime ni na state na paisa laga mayam gi mohut silaga state na to boy ane adu gi mathau do state na mara leba sing do matam chana control to bo ngamodre chahi ohum भारत की चौबा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी डिफेंस तौने ले हाइबा भारत सरकार इन्वॉल्व तौर बाउदा Manipur को पिक्रबा से अबाउट हुजिपुदी 40 लाख पे योमदो माली मरमदी 2011 की कैनो द सेंसस द 28 लाख समथिंग ने अदो प्रोजेक्शन तौरकांद इंडिया सी सही कुंठा खुदिंगी अराउंड 65 to 70% नसी IT की मतुंग ददी हेंगले कैनो सी ममांग ददी डबल हेंगलमे हुजिक 65 80 70 अदो आइदले अदो द पाबा कांद 15 years almost ला अबनिना तंखाई बकान almost 35% लागदे खमी लाख तरा मदि मेहनत करनी अदना सही त्रांगाय मतुंग ददी अखोइसे 55 to 60 ददम लाने हारिबा अदे मिसिंग जे खंगोरो चौतोर गदि से इन अमुक across the border दगे मुक लागा कंट्रोल तो बंगम दरे सुम चंगजन गदे लैंड रिसोर्स का पिक्सल अपनीला कॉन्फ्लिक्ट सिदे आइदे अखोइगे ग्रुप की एथनो नेशनलिस्ट हाइबदai मागी फुरुप की लेबाग लिंगबगी वखल लाइ सिदि वायबल होइदे viable oide oithokpa yaba ponate haije sanu haije practical oide ba mane manipur ge resource yam pi e ba ko adana hojikti ayamba koi recently ko koi ge international drug ka mari leina ba body sing dai kitang haido ga mo hairake ko masi kamaina koi ge kaino si manipur ge violence se fuel to ge haidi masi mai se kamaina sahal ke dar manung gi khatana tanate ba burma dagi leidiba Burma की crisis से ना Myanmar की crisis से spill over ने अदे epicenter से मणिपुर होई थोकिम ने अदे की international body अखोई के UN office of the drug फॉर्म रिपोर्ट का तो मियम भी होगा अखोई जे epicenter होई करे बा अंदर तो जो recently around 200 crore की US dollar की value होई कदे बा million के होई कदे बा 135 kg के methamphetamine फारी दुनिया बा इसे critical ने हुजिक से अखोई के कैदो सिदी हुजिक conflict की अखोई के signatory की मरम दा मुझे अखोई के करी हाइप तारे ने फंजे कमाइन ड्राइव तो बनो स्वयं एक्टिविटी मणिपुर पुमदा सेक्टर खुदेमक्ता के सारा कैथेल भौदा कनसे अटैक तो बा दुसु नागा की एरिया की डोमेन दनि मि जंगरम द पोर नातने बा असि याउना तौरि से दे आर टेक्स्ट सपोर्ट ऑफ द अखोई सिक्योरिटी फोर्सेस की गसाई शांति कुमार ना थंबिग्रे कमांडर से असम राइफल से याम फब फोर्स ने बा तो कमांडर सिंह दुगी अतोपा वखल म ले मगदी कंट्रोल तो वाबा पोने मरन आदि स्ट्रिंग पुल तो कान तत्पसु याय ngamdeba ground reality ni na sidi war gi kanu sidi dum thokpa wane ba aduna drug money se masi changbra haibagi praman di ekoi gi German road haibtai asi kampo bi dei sem ta ba lambi semi ba adugi road se sembada Al Jazeera na kanu ma ekoi gi kanu ma ekoi gi mogi video am thadok ni moi pro news clip am thadok ni adu da hairi di more than hundreds of armed militants in mafam dangai around 340 kilometers long road built by the armed rebel groups hiring them
हाइबदी मदु कदाइदगी इन्वेस्टमेंट होबा अदुगा हुजिक सुगुनुदा सारिबा थोंगसि खमाइन तौनोबा but these are investment eba akoina moina ngamme ai je main board na deba certain investment unproportionate akoi manipur ge sadaran praja singna thajadaba praja khara punjana raga adu yam chawba lambi adu yam chawba kaino se akoi ge in the short period of time mobilize tawngam ni kai ji manipur praja set pacha ba thum deba ikoi na ding ngam na thokba po na madu possibility do investment na do bune adu investment si ani ni amana openly US की 2022 April 7 द पास तो बा ब्रेव बर्मा एक्ट एंद्रा मखोइना बर्मा की लेरिबा एथनो कनो से नेशनलिस्ट मैम सिगी हौरा कारेंद की हौरगा आराकान भाउद लेरिबा तरुक तरे से मंदा नुंगदा लोइन वानुंग लोइन यारगा को अदुदा इन्वेस्ट ऑन $470 million approximately 3500 crore गुमजी थादग्रम नेबा अदुगी रिसिपिएंट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसिपिएंट है Burmese Al Jazeera अखोई टीम ना हाई बददी अखोई के मोरे की साइड अमु चांदेल फाउदर लेरी बा मथक्ता लेरी बा चीन स्टेट की रेबल ग्रुप्स ना यामना साइजेबल अम फंगे बा अदुगे मथक्ता मु हजिके गोल्डन ट्रायंगल के ड्रग ट्रैफिकिंग से हजिके सिगी प्रेशर सु यावरे बा so long the conflict continues traffic delay by tai hojike German road se must be kanana akoi Indian army na su men tawdi moina loi men tawni it's 340 long kilometer road adu aijol bauge lengpi phab chali ba lambi ga si su pura independent ne ba it is a quasi semi independent type ta ri na aur masi mayam si India government su men tawdi kari no lambi no home sarkar the security forces na men do doctor madu yem doctor adu India government su interest like tre when they India government is puzzle over conflict moi openly khong ta khregadi adugi spill over se chop to raktana damage yam wang da badu India se yamna kan beleba amane haram badu to the level position of the conflict between the ethnic group ne and hairigadi that is maintainable way bai ta ina adugi India government is mark diplomatic policy and prevail to ba ko ground the warrior punu concern oi the bugum di adum ta hai chume ko aduna kind of see international body mayam na appeal to India government da concern no yo si gi solution bo no hai ne ba but adu akoi gi domain gi territory gi boundary le hu da boundary rom the inchen ba kan da boundary the phalo nan thok ki ya ba amuk thalo na handorok ba ya ba pressure akoi gi ising gi type ta lei ba si da su asu issue ne ba ara masi line di lo ba ya de adu bo hojik lai di issue si da citizenship ki di act yaw ja lei ba wani Citizen Act की rule लमा 2003 दा कोई के India government की बात पाई मतलब तो सेम में अदु की rule री मखा दने हो जे foreigner खंडोर कर दीजिए foreigner सीधे इंगे साय अतः इधर कोई की platform दे हाई करे TV कोई के कन्वर्से के discussion through दा इन हाइनिंग में से मुझे मणिपुर दे NRC इंगे साय शांति कुमार जो थम्पे NRC मुझे census अनिमक तो हुआ है हाई में से it's a very controversial remark ne ba maram di NRC gi di agoge national register of citizen chiga national population register ji khene ba national population register ji usual resident ne ba leram mi dum makok thi bane ba masing thi bane ba aduda foreigners yu yaw ba illegal migrants yu yaw ba citizen oi ba mayam su dum yaw gar ge distinction leite NRC gi qualification di citizenship di qualification ne ba qualification je government pi do na te ba प्रजादुन प्रूव तो जगदम लेबा अदवाइदनी NRC जी implement of the India da considering the background of the rural area ba aduga akhoi gi hinterland hadi manung changba mafam singda document tara mari moina Assam da pirido adumaina su anu NRC Manipur gi putora di akhoi gi background historical background ji yenga amasu sema khene ba adu bunga sai amendment rule do amend to giba 2003 the rule lai giba da madu da yaw du yenga ga di qualification ne ba ama do record ne yum chalaga masing thibadu kanu se census ta hapsan bani criteria mayam economy kari gi yaw mayam da adu hapsan bani adu national population register mi suler me hai ne ba hojina asuki manung gi citizen ka no khador ka that is very critical issue adu 61 obi 51 obi 71 obi adu di exercise cha chobam ne ba adu census di dargar oi ba marak sida kayana mapang gi mi no khamdok busi ai tana wang si wada santa la sage huji Manipur gi crisis asi miyam na pena da ba thodok sing incident adumak thok tun lali masida CSO amoina so thodang su lobiri do huji Manipur lenga ka madi center lenga na crisis gi matang da lokholai be khongthang sing loisina na bagi mami uri bra kamai yeng be roi bun thum crisis gi yo de ngai da ko
NRC do am tang kiram kiram da hapsan jauge hai biram NRC ga population register ga mari soi lende ko 1951 da population register se leite 2010 matung da population register se tholok bane ko aduga census tawrasu tawdrasu NRC tawbe ya ba se made ai yam clear ai jage ko tawbe ai ko se census tawdrasu ya ba census yawdrasu NRC tawbe ya ba NRC tawba matam da NRC se once gazette se Manipur government RGI de gazette am thon gadam ne ba gazette sida akoi gi hoji yamana haibi gi ba mayam do loina ma akoi state se ga chuno monga masai gi kano se akoi gi ge ba foreigner act se masigi manung da tribunal am sem doine ba yang akoi gi citizenship to prove tongna ba itare aduga Assam da di original resident ai ba ma yawe ko original resident ai di Assamese original Assamese ko moi di citizenship se prove tawon gi deba moi di prove tawon gi deba ado moi ne yengri gi di only moi gi bezer du gi matung da changak ba original resident na tab sing du ne hai ba pot sing do enumerator sing du na officer sing du na moi ne decide tau jai ba akoi Manipur case study amu kitang complicated oi je kamai to ge da akoi case study se CAA da orsu akoi maruai na maitai ga naga ga Manipur ma pan da lai ra ba se si se halak pe lambi lai te ba ko maruai na maitai ga naga ga even maitai pangan bo ya ka to ne mamdi kai no ga na maitai pangan me am se muslim loi on gram ne som da chala ga na ko muslim loi on gre se bangladesh sa kre maitai mangan chai trai kun da ku da pangan ga cheng reng khala se khoi chen ma da yaw reng ga lo ba adu gi kamu do asom da lai ra ga na ma adu muslim on gre do na mai halak pe option lai te even though if is a maitai pangan ningon ma chawer su ma halak pe lambi lai te maitai gi su CAA da yaw de mamdi maitai is not considered a Hindu ma somna kan lai kan Hindu ne ma sana mai chat to ne ko adagi mu Myanmar de halak pai option yaudi ko swai jaga ji da Manipur gi NRC ji taw matam da akoi gi sai gi complication kitang di soin to lakani adagi ani ju da haijani se sai gi NRC ji once geze thokraba adoi ta di akoi gi keno se census se taw tar ga su NRC loidri bauda NRC if loidri baudi NRC gi process se pura loidri baudi madu seize to tam ne population original count se hapya deba mamdi kaino ga na citizen register ma se madu da census tu ga kari ga ani tu ga chana na chuna na last di citizen register ma sadu na dum census or ka to ne adu or tu na ba ta di hay population calculation na sa bi ba NPR do di every me hour ne ba citizen oira sida leiba adu ada lo yaw re ko amazida di bona fide citizen du khakta ne ba yaw do je aduna akoi hojik lai do se 19 che akoi da lai problem je kaino ganda hojik sumoi asida kanne kano yenari male ai adu chalaga yaw ro sai khalam mane ko adu kitang amu no ai ta bai ta alma kitang platform ba jare yenani ngai ta samna da akoi na 1961 bezer oi ta di akoi Assam gi du maina original citizen haiba du de naga ga maitai ga furu pulaga naga su yaw dre ko furu tribe nipan amaga maitai ga si mai si ga isima amu original inhabitant oire habdi atai du li tamna chang pa itai 1800 chang pa adu chang pa da chang pa oire aduna akoi NRC se update taw matam da karamba kambu sina akoi gi original citizen ne lo dino 1971 da oire su 1951 natraga 61 ne me amna akoi na 51 da stand taw leibne 51 oige dam ne na do akoi di 51 gi matung na changak pa listed tribe hai tare ko narang zu kaka kalekar commission gaina tamore sor haibiram do listed tribe to adui manung da even meitai oi tar su akoi adum foreigner ta bane original citizen of Manipur oi tar su foreigner ta ne aduna akoi gi di tribunal se sem matam da akoi gi lam ji gi favor da samna hai da Anglo Manipur war samna hai chai tret kuntak pa si me am je loina yenga akoi foreigner tribunal se sem gi tai pa da dakar ma lei sima tham jauge aduga hujiki lan gi wari se lan si census loi dibau su loi ko lan census loi dibau loi marum kai no ai kanda ngasai gi 1971 delimitation tawra matung da ko si is a golden chance of mapping a linguistic and cultural map ne tribal jing lei je maitai gi wendi leite maru aina both side Nagas and Kukis ani makta samane maram di Naga isu ai wakanda
Greater Nagalim Gimalan, Moikasu, Todopa, Handom Mande, and Dr. Brian Kale. Even though Akoi may take an Agamachim now, have Targazu, at times we have seen letters. Ko, Chief Secretary, Ani Leba, Adu Leba, Da Leba, Mayamama, Adugasi, Nagagilam, I say, see, Yam, bonify over Monga, I don't claim Tori. Moreover, An Ipamuivala Mamatum the Sodom, see post statements in there, Moy strongly put away Manipur Prasada. Powerly, I tell Second, cookies in getting as I in Heiser. Nagazing it among Tangulgaki, Kariki Pomai, at the Gis Labor, Romai, Layam, say more historically, a quick bonding of Laconeva. Haziki cookie problems in a kind of Ikanda. 1880 Swida, Moila, Wahugre, and a lower Ganda. British Matam the Laki Vakara, Adu Matum the Lakpamam, schedule tribe order 1915, Hansen repeat Torga, Tamorisonga, Bakaka Kalekar Commission Duna. Aduna any cookie tribes 2-3 times in Chatoraga, Makoida, Akoy Marta, emigrate Punjana Vaita, Punjana timing Pivanina, Aduna Marmorakanda, Moigi Damati, whether we die or not, we have to find a way to map our cultural and linguistic things. See example I will Nasingarang, Ukulgi Cookie Chief Association, Moigi the Labor Cookie Village Mayamdo. The whole game is targeting the delimitation process. Geographically, Aduna, Aina Tanzania, Kaino Haganda. As I say, NRC once gets a talkie tardy until and unless the NRC process is completed. Akoi states the delimitation. Aduna, we as a Meitei, Maram Chana, Akoi population, do what Pagi. Adjustment of Giva Kendra Singdo, accept number one. Number two, the Lanzelo Hengai we have to find a way. Su groups in Sidagi, militant groups in the indigenous cookie tribe sing, indigenous tribal sing, like cookies wire tribal sing, 1880 da, 1980 da, 1950 51 Mamang the Lak was in there. How to make them speak up for the favor of Manipur, how to make them speak up for the favor of Manipur. Hoi Moigi, the government gida, a quick Kayatare, Satum the Wale, the Ishing Pipe the Wali, the Maitan the Wali, Ching Wali have to the assembly minister we have. But if somebody is claiming a quick foreigner nate, a quick Silamze, a quick indigenous Lamni, Aduga, a quick Silamze, the Horpani Swatigi, Chadano, the Lapani Haitari, that is questionable. Kanan answer to me, maintain to only and only those people 1880 the lucky do aduna aseng do harakanda moigi 2008 when issue to 2008 when never 2008 mamang da 8 pound moike do wing I kana ko na su to re ke no it could have been done in 1980 su to rombai 1990 su to rombai 2000 su to rombai wari boba haiba group sing ya arm group se khar khar loi lei ra bane ba matam do ko aduna marmo kanda nasai ay tamjani di make the indigenous make the original inhabitant of the state thing na chang bungan na chang ba yeng dana akoi yanaba beser amada yanariba beser amaduda adugi manung da leiba sing duda manaraga until and unless we fight the armed group we fight the ethnocentric political policy she is going to fight to me na tribo landzi loro very nice soy loro yes aduna ngan thok bangam di saya appreciate ta adu se akoina maitai gaktane na haibu yati bo si very nice manaraga ne haimina amchange adu haimina bagi room je NRC ji na oidoi ne masing ngan thok bangam de leina that point that stage da laga de hoi kind of reintegration have tai ado mi loina shape oi ge de why not everybody comes ano bo chang bu di akoina hazigi ngasai gi mayam khanari ba akoina government na workshop to jai da akoina yes hai ru se kem na te ba framework ma da ka wai ba si se manam de akoi Manipur je Assam gu na te ba Assam de magi de iri do hill tribe and original Assamese tribe ne ba moina target to is the only Bangladeshi miya to ne ba akoi is the different segment of tribe with different surname target to ko to ne including Maitai manam de kai no ga na akoi chahi tere kun da chen gi bai chinau sing do India go me na si people matam da as a Maitai citizen akoi chinau sing do Manipur da lage akoi da Burma da marmak the video me am thole idana akoi press ka na chalu da asmo ya wara le we Manipur moi lagning ya ga di si mafam ji de hawra ga thoki bani naga tangkul sing su
Songi Nakangi, Sorakangi Mamang comes on one, the living Mojo took him. If they want to return to India, has government of India given any leverage of a Pibra, PTA, the Pibra, PTA. Ado Tadi, Hazik Lady, framework, only option for us to speak up for our nation. Adora 1800 lakpa, 1900 lakpa, 51 61 Mamanga Lakdo, a quite Samana vocal, the Tomina Wamsaki. Aduna the militant games, Adum Lagani and Ishmael Tamsaki. Yam noisy, the Roy the Santi Kumar Laxani is in the Koizi, Su Kambuga, Koigome, Warishana Bokoropa, Masigi, Warishana, Basiki Manung, the Koi, Mamang the Kogi. 2029 faawda notice dagi kogi insurgent group sing loishin bagi wafung musu lady masiga hujuji lady crisis siga punana ahum si yengna kan kamain yengbe aroi bu tambi hujuji chathari ba wari shana wifbam siga kogi lalahu bagi samesha loishin na pandam thama isiga kogi su kangbu singa mukki hena mari fabu mon da wari shana isiga manipur crisis siga loishin bada kamain yengbe hoje inau shantan haibi kibedo yam phajana chumna haiba ko aina sumang da hauji mamang gitu dah ini hai kita na 1961 ki mamang dah lapat tu Kuki-Zo Insurgents naga Insurgents bagi Insurgents loi je na tani adu matung lapat tu foreign na kahani khatam ko adu ne very simple sini apa ko adu dah ai wam ta hajo ke ko su hai ba sika surrender hai ba ani si difference ai hai ke ko 2004 da na ANVC ko ajik national we volunteer si council megila ki ko mo se 120 de na surrender tawe surrender ni ko chief minister na haiba didi lapang na haiba ko you surrender or otherwise we will have you haiba ko adu surrender tawe ba adu ma na si sumu haiba no se ko na militant oyo na thajin ki mana te ko there will be no rehab tawe haiba mana very strong CM ठीक है adu surrender tawe adu rehab so tawe rehab mo ting hu pang tau bu tau mating pang ba du moi condition di magi condition di sine ba rehab su tau roi to surrender su tau da ta ga di we will take action ha ba adu action lo ba adu action do lo da gi di mathang la kan to kan da adu di yam ha nu hai tre ko adu to surrender tau ba ko that is surrender ko su hai ba da di once upon a time the government adu gi matam du gi government du gi requirement gi oina ko adu matam da 2008 ta moi khali se at the wisdom of that adu matangi government do adu mogi wisdom da si na chumani enta roi ne ba ko hojina do na blunder oi po wane ba ko aduna adu matam du da tawru matam du da di kamai to government na yara ga sign to no ki pot amne ba aduna si si akoina lokto si hai matam su we will de go now ko siguma ma ka hai tara responsible government na khanda ba ya de ba sigi difference da ne ba control se pore se adu ki ka hai tara adu na hek lokto ko su adu kum to ba then fit we have to be kano du ne ba control to go ta ni have su control su to do ne mo to no hon ne adu di sugi kangbu sing si hoji ki moi ki weapon sing do CRPF and BSC ki camp da tham gre hai tara ga di sidam yam chali ba yam sing si di adu di militant tara ko ada militant ta di crack down to tam ni adu sigi to do sima ai khal nuai te ko habadi keda sida hatana sotana sniper wo chana ka thel to dong khot to myam hi kanon de phagi pharang ni na te na ko adu sima one thing I would like to kan tong ngo ko adagi di masai gi aina hani mongol lei ri ko 3rd May 2023 da why the DGP fail chief minister do chalaga kan to dong ni na te na adi chief minister do na chalaga irang do lu sing do ni na te na DGP, Chief Secretary and Home Commissioner, moi sini about the act of this ko, moi ni manipulate of this deployment and force and all this thing. Why they failed? Ko, adu failed do kari gino ba. And who was the DGP? Chief Secretary konta, Home Secretary konta, all these things have to be seen. Ko, adu may adu ko study to home da kale ko. Sige irang si thok mo matam da. Adu ni mitu dai thokra, kamai to thoi thokte. Haiba sigi adu da yamna plan to laikhreba adu Burma Act haiba poto adu di 23rd December 2022 da Joe Biden na sign to weba moi ki parliament da House of the Representatives sign to weba ko exactly 4 months and 16 days 4 months and 16 days gi matung da si to eba adu hoji ki pot se April da moi da put up to moi ki members na moi House of Representatives da moi discuss to 23 December 2020 de sign to and 4 months and
16 days की मतलब थोक पोट अमने बसी से अद वेल प्लान तो हो पोने अखोई से पोपी थार में मैम जो कमाई थार में नो अखोई की गवर्नमेंट हो दबरा सेंट्रल गवर्नमेंट उ दबरा स्टेट गवर्नमेंट उ दबरा को कम के खंग दबरा जर्मन रो छाई से कम खंग दबरा खो दबरा सी मैम से इन रिपोर्ट लोई लाई नि को अदना नेफेरेस कनो सिदी गवर्नमेंट से जो कहता है डाउन द लेन week way hai to ni ko ai say information to kan to di hai ne ba aduga mathau to ba hai tare ko mathau to te down the this thing adagi amaga mu hai ge yam thina choji ki problem si ki kan se da ngasai ki district ta to konthok ki base this was again a very big blunder hauji akoi thamoi ban gi chingdo thamoi ban gi ching charak jing kai se si kangpopi district ni langgo se kangpopi district ni somna khanda gotan ko na nei ba ko gotan ko se anrogi mamang da Kangpopi district and Kangpopi is there. Why? Sigi blunder si kadobito you know this was a very big blunder. Aduna akhoi gi lenga sina adu aina hoji haijari se census ki matang da aina haijari se Manipur ba se akhoi mete gi population dai te ba population ai jani khatani ko ai ma pa so ani khatam po mi ai gi ma di ani khatam po ko ala do na akhoi mete gi population se increase to de in fact it is going down. Aduna population ja ko yam na hingal mo iba ko because the maximum population mai te heba community gi di macha yam pok tre ba so it is coming to 1.7 2.1 da sustain to doine ba ko aduna down to heba ko gi di aduna akoi population se ko na ji yeng ma matam da actually oiba tar ga di 2021 da gi lakhulak pa tar ga di it will be around 34 35 te hininga leite ba but I don't know how many now ko adu ai ne sigi post hai masigi post di aina pajar ko matam da aina pura scrutinize to matam da census and the NRC and NPR han to do ni ko si lo na punna to buya in one go to buya ba aduga sigumba step pick pa yam khada da nei ba gyan men tan da ba simu hum da di once and for all to to ba phai ba ani mo to to na phai ba ko census and NPR is almost the same ko magi data me am lo ni aduga NCR hai kai ba NRC hai ba sidip computerized to ko ba set out to ko de magi documents di matungina set out to ni this is Indian this is foreigner set out to ko de ba ko that is that adu di finally to ko de kan da aduna census ka to no ba adedi for hai che Technopal district na ta ka fijol da thamam le ma ba adu da di akoi somna kan da delimitation to se hai ka do ni ba to se hai to ni ba ko adodi census to ka da di vote thada matum da di masai gi NRC si to da di vote thada mu ya ban da no NRC ki to ba kambu do pass to kambu do vote thada do se aduna ambiguity si leite na bagi ne ba ina hajen fight solution na bagi da mukta sigi poche akoi gi Manipur government na strongly recommend to you adu pull up set to you nitty-gritties are there to do all completely at one go hai bani da si hai thamje thank you ziki irang loishin bagi matang du di kamaina Irang Russian badi 2009 and hide na ko 29 ai ngai aham hai gi do win the win government policy se India government na akhoi Manipur thugai ge atopo ma chang ge Kuki-Zo country film solution ka kan khan banate adu Kuki ga naga ga sidis mana interlock to lei ba lam se ko interlock to lei and most of the land are belong to the Nagas mo ju khang da banate ba separate administration adu wati tar ko ni oi roi ba ko adu su oi roi adu da sida hai ka du se ngasagi win se community lei ba win se hadi community lei ba ngi win amasle ni na ko the moment you go against this win wa ga ne ba satpa win do chamina di wa roi ba ko adu win do ideology ni ko ne hai se India ge ideology do ni India da lei bitar ga di India ge ideology ni India ge ideology da actist kind hai se je fail wo de na adu actist kind hai po do chang pa tar ga di adu chang pa tar ga di izang siam thuna lo ni hai ne ai je siam noi jai da thank you roi bro Kendra hata hai 29 di song mo hujiti irang loisan de moi mo khota su government me de mo khota su leitre ba Myanmar da lei ba moi gi central government ge control mang ge bisina feri fari hai ta re Manipur gi border ga thangna da lei ba moi gi state sing hai ta re khoi gi na foreign country da re Chin state ki Arakan ge lei ba mayam se almost 2/3/40 independent army dong lay grabne hoidi almost ningdam bogum ne as for now another 3-4 years 5-10 years de mogi lady ba position lay grane ammunition funding nungding drug money mama hojik entire methamphetamine gi manufacturing sidi Burma da jang grabne ba when the state mama autonomous oi dokran ne free oi grabne na aduna 29 dang ngamba kai du oi dok to wa ne ba hoi lam hong bi ga isin yeng batai aduni ko jan
yam noisy asi thamjariba first talks with Kuki-Zo Insurgents health type topics ida ton panelists in fazer wafum thambi khiba ngasi saruk yabi panelists oza SHANTA NAHAKPAM general secretary UCM amadi spokesperson COCOMI uzabu roibon thagat pondoksi aduga oza case DEVABRATA senior congress leader and PSC member uzabu thagat pondoksi aduga oza SANTI KUMAR SAPAM colonel retired president imatras humbu thagat pondoksi meng dai punang usoro bani kono na khurumjari Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Seriam Changana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Hogiti, Awang Bataki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabathaki Lion Patapiyum Pam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Isteleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909390666 ta call to Birau. Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoisingna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupamalol gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawiro natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsinbirau
step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thazaba yaraba amadi sel yamna changbana specialty kunhenbada ana layengbagi khudongchaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layengzari. Aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhogi Manipur da su hogikti awangba thaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhogi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobby. Babina Hospital, where hope meets compassion. Aku pemerol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabay Soy Impal East Lengsing Birau. Natraga, aikhogi phone number 6909 390666 ta call to birau.